Va ku giti dore umuntu, va ku giti dore umuntu, ntukishinge abo bamamyi bahora bagutesha umutwe, bakubeshyabeshya, baguhangika ibintu byinshi bitandukanye. Twebwe inzozi com noneho twabanyarukiye tubazana za smartphone nziza cyane zigezweho, za zindi zihorana umuriro ukumva ko ari inkekwe. Telefoni nziza harimo Tecno, Itel ndetse na Infinix, ariko twabibagiwe twazanye na za telefoni nziza cyane bita Google Pixel ndetse na Sony. Ngwino uhahe kandi uronke. Namwe rero banyamideli, abakunda imiziki, abagira bate, mwese twarabazaniye imiziki kabombo. Ngwino maze twibyinire karaoke maze dutambe. Ntabwo twabibagiye namwe masitari, abadamu, mukobwa mukunda imirimbo, twabazaniye za ngofero nziza wambara bita baby police, twarazizanye rero. Ariko rero ntitwibagiwe n'izo smart zanyu zose turaziproteja, kuko twabazaniye pochette nziza, tubazanira amanti-block meza cyane agezweho, aya za fime, ayabonerana, transparence zose twarazibazaniye. Nakubwiye ngo va ku giti dore umuntu, twabazaniye amacagi meza acaginga, izo bita fast charge, izo nazo twarazibazaniye. Tubazaniye ama USB meza akomeye kandi agezweho. Ngwino uhahire mu nzozi.com maze ukomeze wese imihigo. Twebwe zigama amafaranga yawe, kuko tuguhera igiciro gito cyane. Icyo dushaka ntabwo dukeneye amafaranga, ahubwo dukeneye umukiriya, kuko umukiriya wacu ni umwami kandi ni ingenzi, ni imena. Ngwino uhahire mu nzozi.com maze ugabanyirizwe 40%. Waba ukeneye boom best, ya radiyo nziza cyane ihebuje abagore bose umugisha, twakuzaniye microphone nziza cyane zikoreshwa mu birori. Tubazanira ama bluetooth mukoresha mukora siporo. Ngwino wihahire bluetooth nziza zigezweho maze kore siporo utuje nawe uzigama umuriro. Twakuzaniye power bank nziza zifite miliampere zigera ku bihumbi 40. Twabazaniye bya byuma bishyushya amazi mwibase, utarinze gushyira ku ziko cyangwa mu isafuriya maze ukiyuhagira amazi ashyushye. Ntago twabibagiwe namwe banyamasaro, aho twabazaniye amamashini meza ya original. Ngwino uhahire mu nzozi.com ugabanyirizwe 40%. Nawe ufite amazu meza, twakuzaniye amatara meza y'imvaburayi, yayandi adapfa gushya kandi atanga urumuri rwiza, atari twa tundi twica amaso. Twabazaniye amatelefoni meza ya smartphone Itel A60, tubazanira Smart 8 Infinix, tubazanira ni nyinshi. Namwe musaka za telefoni za Imagine twarazibazaniye, ariko tutibagiwe n'abanyamideli nabo twabazaniye imirimbo myiza cyane. Twazaniye ubukinisho bw'abana, tubazanira byinshi, tubazanira za bushe zikoreshwa mu minsi mikuru, tubazanira Ray-Ban. Waba ufite ibirori bikeneye Ray-Ban, waba ufite wagize ibyago, ngwino wihahire mu nzozi.com, kuko twabazaniye ibintu byinshi bitandukanye. Mvuga iki se ndeka iki ko bikomeje gushyuha? Twabazaniye korogate nziza, tubazanira amaparufe meza, amaparufe fresha zo mu nzu, tubazanira amasabune meza y'umuryango, tubazanira amavuta meza nka Movit abana bisiga bakavimvira. Twabazaniye babandi bafite amakorogate kuri babandi bafite amenyo yabaye umuhondo, maze turabadabagiza pe. Ngwino rero uhahire mu nzozi.com, urabona amavuta meza adahindura uruhu, adahindura. Ariko namwe banyamasoro ntitwabibagiye, twabazaniye za Nick Pepper, tubazanira bafite ibirori, abafunga amakado, bose ntitwabibagiwe. Ngwino uhahire mu nzozi.com maze ukomeze unezerwe. Abakeneye za ngofero z'imvaburayi nziza za original flat cap, tubazanira na songa mbere nziza cyane z'abasirimu, aho twabazaniye nziza cyane zitandukanye, nawe urazibona. Ngwino wihahire mu nzozi.com, ucukubiri n'abamamyi bakuzana ibintu bya pirate.